Boleh komi inung-inung ta, ya ko tujumoy inung-inung ta, insyaallah de tu kay inung-inung isaliwang. Jadi boti makundren na sabasi baru-baru ako na lakay mo, iya tu lakay idi orane ipoji minum, ya ko ili ite. Tanga-tanga solat tu arwede na marigaga kopi, iye. Tapi ko tanga benini, ipoji ni tu minum susu, iye. Jadi ya ramatu benewe idi mane kega na poji laketa melogi pari kacang atau melo ina minum langsung terserah suami Anda. Itu yang perlu diperhatikan. Cawa-cawa baje Asrul. Sekarang saya panggil dia Pak Asrul. Walaupun umur saya jauh beda tapi beliau sudah memakai topi kebesaran Jales Pepa Jaya Mahe di laut kita jaya, betul Pak minta to aja itu ya manca angkatan laut. Iya bagi ama Kang. Iya. Asrul bertugas di mana, di darat atau di laut nak? Di laut. Tabah sabar ya pengantin wanita. Asrul, kamu sekarang punya jabatan baru, yakni kepala staf rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu kenapa laki-laki diangkat menjadi kepala rumah tangga, mulai dari kepala negara sampai kepala desa sampai kepala rumah tangga nasabah oranewe ya lengi dua ulu kopong Allah Ta'ala, si di memimpin di atas, satu memimpin di bawah. Iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin kepada wanita, betul? Iya. Magi na oranewe yala pemimpin nasaba oranewe metomi mega ulunna. Ulu lopo si bawa ulu bicu. Magi na ipakalopo ulu yasee nasaba mega madake mata timu inga do cili ipakiguna mana loria tutu ngeta. Magi na ipabicu kiero ulu cede nasaba gunana melok metomi patuo. Iye dua mi jamanna teme minat tama ya tona ko kata matama madari toni kateme-teme. Jadi silakan memfungsikan kedua yang ada di badan Anda untuk keluarga Anda, betul? Maka betul-betul bamin ada penabi yang gotai. Jadi itu yang perlu kita pahami. Dilanjut, kenapa kita suami nasa kama kaji itu cerita perok deh tuan kegunaan kalau Anda mengembangkan pemikiran saya salah berguna. Buat ibu-ibu tolong tingkatkan minum ASI kepada anaknya. ASI air susu ibu. Iya. Magai nasabah ini mendekatkan batin antara ibu dan anak. ASI juga mendekatkan badan antara ibu dan bapak. Iya. Mega kalolo mitau mabene na sa kopura ki mabene masiga ki matoa itu salah. Ternyata kopura ki mabene de tu masiga matoa idi oranewe malah pede malolomi bahkan lisuki mancajana lolo. Iya narasaka. Waktu ko anak lolo biasa kagare teme ko kasoro sisana pura nama bene ndo pede kateme-teme na. Iwat tunay anak lolo ka biasa kagare pasusu. Sisana pura nama bene wen kasih selendo ko pasusu. Aga sabane poji di orane minum susu nasaba ambo tama to pak guru ki napa kira ki buat susu memen. Iya. To ambo tama to tu napolei. Ya. Ya alhamdulillah tisama namo tu mak bali bola manamoki mak nalipia hasna hayong guru agama urasakan ni manfaatnya peran istri di dalam karir saya. Sabab guru agama makna alhamdulillah ya kalau ya komatin roka na bacaan na yasi. Iya. Ya kota siminggu kalau mangeletong katalukan na barasanjian na palisu. Iya. Asrul. Wah.
Ya kowi taje boti makunre na nasapa orane makunre masempo dale maca jampa makunre. Ndik di. Katoni Asrul luar biasa. Mata pak artis. Katoni Mercedes mata peseta. Mercedes kok jolonai. Mercedes kok jolonai. Ini tuh kapo kuya po bene Mercedes rawa surlak kayo ulun na. Kejana na tatala hindi ka na apoy ro. Oh. Tatanga-tanga nih. Hindi. Macaka tuh. Kanya pa je ko tu serang ya kiboy pacuka. Nakajamaya bawa pacuka. Apa mo ipake macuka Tommy. Mercedes. Iya. Siaga ni anak mundi. Telu nih. Iya. Kayak pelik cidi. Hah? Kayak cidi. Lisi pamasena. Kasih na. Ternyata pura waktu tanah dokter. Jam tersinggung dia. Pai wajah moki. Aja mau tambah selok ke paksing itu ya. Alena ba makwe pure paksing. Wah, makome mami sa pula jaji. Dia paja nang kay paksing nahi. Iya. Kendra laki mau mak balu? Ah? Ko pasaya? Ko pasa? Uang kalinga kareba. Aga nasang. Pura kare mak balu bale la suka kuraci di bale dolok-dolok na. Na iko cek dia na tambang. Manangka? Iya. Mercedes. Iya. Sehat-sehat mau Alhamdulillah. Indo. Saya panggil dulu satu sini. Depi sini sayang. Sini dulu deh. Ya pita mana ngireke modelek na bene. Iya. Aku kesayang. Iya meto ko maki bene sapoe. Odi meto ni kasapa-sapa. Bene pertama, bene kedua. Magere ke kuya bene kedua. Ba ko bene kedua masuk ulang itu. Penurun selera di? Iya. Iya. Di menrena pada-padamo. Siaga. 100 juta. 100 juta di baru. Apa ya di mate? Wih, dia tuh nalaku. Pada moje rodo ye. Saya tuh menghadapi kedua istri itu adil seadil-adilnya. Adil. Ya kome kamanya iya upake. Tapi koma kire-kire ngai sugan rusuh. Iya na bonya. Memang. Iya. Dia na adil ya rebudi. Napa kalau kire-kreasi ubawa manang. Alena upatin rokok hotele. Alena utara ko agirikang. Lah. Beramasan niya aga. Iya. Mana kok kandang ni taruh? Iya. Alhamdulillah. Boleh mana nih kasih Mekah dua. Alena materuk lo Ka'bah, alena lepak ko lancira. Dia betul pelana ketolak tuh. Lo mama. Iya. Sayang. Iya. Ini doa sadana. Sama namanya kapin si Mekah. Sayang. Iya sayang. Akan japa-japa lo bujungnya. Aja. Dia tuh kan macul-culai. Dia kata cula-cula mau kumapian. Apalagi kok masalah Andrena lumayan ya. Ini tiap malam kita makan di KFC. Iko mah Pak Balu putu namo sapa? Putu? Iya. Bahaya sembarang mo. Putu ya lah toh. Ite je tapa na ipa mo sapo dua. Si di mata paparawa, si di mata paparakang. Mana kerja mata paparakan nih? Iya. Apalagi kalau ki arisang, alhamdulillah. Alena malaman yang komen rey. Apa kasi alena mataruk manasu. Doi. Bagian dapur. Tapi soal ibadah kami tetap berjamaah. Iya harus dong. Saya imam, dia makmum. Saya. Mayatnya. Mana kerja mayatnya? Heba, yolo na puima. Aja naria. Mana ka mayatnya? Iya jadi. Mata pa boneka. Dah. Awen dah. Si taman ya si nanya. Cara memandang istri dengan mesra itu sayang. Balas. Iya dah.
Sayang? Iya sayang. Iya. Ya. Tidak mesra. Silakan. Lanjut di makelok isibawa Oke. dah. Iya. PPS. Papa saya. Papa sa. Apa papa sama Pak Boti jadi lagu na papa saya lah kau. Ya kau maki bene ay. Magay. Mabok pina payamba. Wah, ada tu siya ha. Mapila la suka ada tu na mabo nama matoy. Ay na cerita nga laki mo. ano sinasabi La mo? suka sosolo boleh macarita. Ito ko tulo le bola ko macerita mga Kada ka kosin. maga si ko suka na sa salama dua nure mo di nagaga onre susu. Ni kembro mani. Kada ka agana pala sa mata na mani unyo. Ay. Nasa kapa bojo. Koki. Ay, dia mo no wasang. Iya. Ano maji? Maaji lah. Malolol mo pitu maaji dia pernah tu isin na. Boleh mak badak na lupa isin ako sa longnya. Ay. Sekarang ni. Kar papaaji. Utane ang bolantari kada ka. Eh. Maga ni rokon ni Jumay nasa pada man sa komando ka golo-golo pak gampung. Mesa je dei wajah ki ko maki ay. Ikut tu. Gara-gara ko na tong kato. Mana kasiya. Dia marigagay. Ale jolo ana tata pasusun nale jay matumata. Mero je boro matana pada Mercedes ye. Mani. Hebat je player pa pole Cina. Cina ka pelero. Cina tu hero. Cibol. Purnan rapi tokonam. Mangu. Siaga. Si gonta-gontang. Dia ka marigagay ye. Ha? Dia pa ka marigagay. Sele kayo lo partner. Mana kami ko sel. Boting tutorial. Cara menghilangkan kepala istri. Weh, manangka. Pamaday. Asa disapo. Sapi kamera. Mau Mana kami ko patongko. musapi. Mau patongko kamera mo mi. Mercedes. Iya. Aga je meu pauro. Hindi mani. Oh. Asa me ko sapi. Ha? Aga me musapiran. Sapi daster. Daster. Memang rila lepasa gitu tawe. Memang yo. Kasalitan ni Moy. Happy Masamba. Wasin happy masempo. Ang kapali artis boleh wala. Niga. Ani. 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 Ya. Lahe. Artis to tu ini. Nasa ko nang ito Dewi Kakdi. Kamana ni kapang kota pasay ko di? Ya. Si Sami de pigaga. Mabaluaga ki din di. Ha?
Balu mano? Atania aksesoris zero. Oh, aksesoris. Hah? Nah, pala. Iya. Agak pada na balu iya. Hah? Mercedes ba ko pasay pa balu bojo. Makanya tuh yang itu bojo ya. Iya. Mercedes. Iya. Salawat masih. Iya, tama nih. Oke. Bajajun nami. Ya. Luar. Bajajun nami. Nano di pelayaran di. Iya. Luar biasa. Aji jijolo mo. Dia jauh no kumahe. Ang kere ke mantan na boting orang newe. Cie. Cie. Ya kumaki benewe luar biasa. Iya napake manyamang, iya napake kumaki kiri-kiri. Jangan papa sinapi mi. Alena matu ibu ko ruang kemudian pa Mercedes ya la jangkar. Doi, ay. Mana kaya la jangkar? Pada mo ko juti pa kapala. Mercedes. Iya. Rupa-rupa mana nih si Jimundi? Iya. Wido Alah, cantik mana pakai si Jimu iko ba makalileng Rita? Weh, memang dia juga pernah. Sudah pegang rembo aji. Iya. Rembo aji he. Deto na cemburu aji marawa ko makito na bube nambo. Mana ketua si be cemburu? Kato ni nene na boti. Indo aji. Indo aji. Kira indo aji. Micawa tuli macawalin ni je nene na boting parto na lolo de panapuri pendre tojang. Onro to kutongan na tutau he. Wita mo paboting orane malojo-lojo kolorong e masapeda. Nanan ka? Lama to-atongan ida. Amo to ji maro porto wita borina. Macin na ni je iye. Wah malipa mo Oh malipay. Malipa bali bola ka mabali pala ma Ya kuang kali nga si Mano ko mama aji. De si uputa rai talapise bola na ji hayo. Apa makdakin kamu je? Ada pa nga ma aji. Iko na dito to megalak na sama ko maaji. Nasa aja terima kaca kasay napak atu makuliah. Semester 2. Be. Kayak gini pala makna boting Nih. Sanawati SPD. SPD. Tanda tuh. Akhir SPD. Sarjana penjual daster. Iya, kok nggak seru Iya. Alah, tuh syukur tau ka sa di. Mercedes. Iya. Dek rumah tak kok makuatun di. Ito, manyama mo sa di. Sele-sele sama ni ulumu. Mina ka melo, sele aga me selangan ni. Me selangan ni. Melo tu na sapi ulo na Mercedes kung kaya masapi matamba 7 juta. Aga ni sapira ni. Aga sapira ni. Agi mau ulu dolo-dolo mi. Nda ay to ka pi. Kalele pagayita. Awe. Narona kada mana senior ustaz na sa dito ka je tu madosa ko turimu ja Mercedes kada kaaga ning goreng. Memang. Iro dosa sorimon ribi pasilolongan. Iya. Pasi nga sapo solo boleh mapasilolongan. Ya ko dito makwa hede ka ya kamajarang. Ya waktu na ulat cipi Mercedes. Mana sih? Nasi mutari. 3 minggu iro karoko mitulinan rin. Mama dai. Masamoki ka karoko mitandre. Manu pakan rian. Maro aja itu mah tuh acaranya Pak Kepala Pasa sama Pak Boti. Tajanya dia pikir rombongannya tuh. Mercedes. Iya. Tambah si lagu ini. Oke. Iya. Tanya patoy kan tahu Mercedes, wah Iya. luar biasa. Iya. Sini lah he, mapoto kisama he. Anu, Eh, sana nyero, aga. sana indok na boting Asnawati. Asnawati. Alena, ketua KSPD. Iya. Demi sengero. KSPD. Iya. Agero. Ketua Asosiasi Penjual Daster. Hala na ketua na. Alena.
Ya kok papa sama Pak Boting mau di acara pada topas aeroana. Memang. Luar biasa. Mercedes. Iya. Pertama lagi ke Pak Boting. DPJ. Depadi. Iya. Cuma pianakmu di. Iya. Tapi wasangi maroy Boting maroy biasa Mercedes. Tanya apa tuh? Oh. Magai. Sempat kau itu pinsa biasa Rui. Ah, Oke, kita akan menyanyikan beberapa lagu Iya. bersama Mercedes. Kita pilihkan lagu Bugis Dangdut, Gadis atau Janda.